au mtoto anamkataa mzazi. Fikiria wewe mzazi, ulilea mtoto, unamsomesha, anakomala vizuri, anaanza kupata pesa, kisha anakusahau, anakukataa. Unamtembelea, unatoka kuvilajo, unamtembelea mvili, anaanza kuuliza sasa, mama utarudia siku gani? MAM Média, la voix qui informe le monde. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunafika wakati mzuri wa kuongea juu ya afya zetu, na jana tuliona magonjwa ya afya ya akili, na tukaona upande wa stress. Ni namna gani stress inaharibu afya yako ya akili, na madhara yake yanaweza enda hata kwa afya ya kimwili. Tukaona tunaweza kufanya nini ili tupunguze stress au msongo. Tukasema kitu cha kwanza ni kuomba. Ile mizigo yote ambayo tunakuwa nayo, ambayo inatusumbua, tunaileta katika mikono ya Yesu, anatupumzisha. Na tukaona mengine mengi, na kwa sababu muda umeenda, revision haitagawia. Leo tunaangalia afya ya kihisia au sante emotionnelle. Tunajua hisia, tunajua maemosio, sante emotionnelle, afya ya kihisia. Unajua, katika masomo haya tutaona kama afya yetu inakuwa na voleza mingi zenye inaanglobe. Na hii tutarudilia kuisema wakati mtu anasikia kuna kwenye buko na mulumo mwili, anawaza kila kitu kinaenda sawa. Lakini mtu anaweza kuwa hana magonjwa katika afya yake ya kimwili, lakini zingine kote zinasumbuliwa. Kuna kuna wengine watu katika hisia zao wamepata shida, na afya yao ya kihisia haiko vizuri. Unaweza kujiuliza hisia ni nini? Hisia ndio ile tunasema emotion. Ni vile mwili una reagir wakati unakabiliana na matatizo fulani katika maisha. Inawezekana uko unatembea diku na kutanana na imbwa. Tuone wangapi wanaogopaka imbwa huko. Eske tunaogopaka imbwa? Sasa fikiria huko wewe peke tena usiku, unachomoka hivi, unachomokea kwa imbwa na inakuangalia na kukazia macho. Unasikia nini? Nini ndio unasikia? Tuseme mlugha ya kawaida. Unasikiaka nini? Wala ile boga ni unahisi boga, ni hisia. Tuko pamoja? Nikisema woga ni hisia. Furaha ni hisia. Sasa kuna watu ambao wameharibika kihisia kwa sababu ya matatizo ambayo wanakutanana nayo. Kuna vitu ambavyo vinaleta matatizo ya kihisia. Wanaviita les blessures émotionnelles. Les blessures émotionnelles. Kitu cha kwanza ni kukataliwa. Na kukataliwa, bajene wanaweza waza se fiancé na kukatala. Ile tu haiko ile tu. Huko wengine mkazi wanakuambia uko empori. Tuko pamoja? Na wengine wazazi, kuna watoto wengine wazazi wanawakataa. Inawezekana haliko hapa kwetu Nguba, lakini ina existe. Mzazi anamkataa mtoto. Au mtoto anamkataa mzazi. Fikiria wewe mzazi, ulilea mtoto, unamsomesha, anakomala vizuri, anaanza kupata pesa, kisha anakusahau, anakukataa. Unamtembelea, unatoka kuvilajo, unamtembelea mvili, anaanza kuuliza sasa, mama utarudia siku gani? Anaanza ona akutengenezee mazingira yenye itakudebarase. Hiyo ni kukataliwa. Sasa watu wanapokataliwa, hisia zao zinapata tatizo. Afya yao ya kihisia au sante emotionnelle
inapata tatizo. Kitu kingine ni kuachwa. Kunakuwa na tofauti kati ya kukataliwa na kuachwa. Si ni vitu viwili tofauti. Wakati umeachwa, hisia zako zina tourne vibaya, afya yako ya kihisia haiko vizuri. Kitu kingine ambacho kinaleta blessure emotionnelle ni kusalitiwa. Ulikuwa na mpenzi wako, mtu wako wa karibu, rafiki yako, na sasa anakusaliti. Ulimwambia siri zako zote na ukamwambia usiambie mtu mwingine. Kisha nasikia sha vipiblie ku Facebook. Sile ni kusalitiwa. Ni kusema watu wanaposalitiwa, afya yao ya kihisia inapata matatizo. Lakini kunakuwa na maneno ambayo yanaumiza, parole blessante. Kunakuwa na maneno, mtu anakuambia neno, nasema huyu mtu basi kama angeniima chakula, lakini asiniambie mubaya hivi. Unasikia na kuvuruga, unajihisi vibaya, afya yako ya hisia inakuwa vibaya. Lakini kitu kingine ambacho kinaharibu afya yako ya kihisia ni kushindwa kunakojirudia, des échecs répétés. Unafanya kitu unashindwa, unarudilia tena unashindwa, unarudilia tena unashindwa. Finalement unasema sasa mimi siwezi kabisa. Unajihisi vibaya kwa sababu kila kitu ambacho unakifanya tena na tena na kinashindwa. Ile inaleta matatizo katika afya yako ya hisia. Lakini vitu ambavyo tutavizungumzia ni vitu viwili katika hizi mablessure emotionnelle. Tutazungumzia kukataliwa na kusalitiwa. Ni vitu ambavyo viko freka na vinaletea watu matatizo. Watu wanakataliwa kwa sababu ya uwezo wao mdogo wa kufanya kazi. Watu wanakataliwa kwa sababu ya hali yao ya kiuchumi. Haleluya. Kunakuwa na watu ambao wanakataliwa kwa sababu ya uwezo wao wa kiuchumi. Katika familia, mke wako anakukimbia kwa sababu hauna kazi, kazi imekuishia. Mume wako anakukimbia kwa sababu ya matatizo fulani. Katika uchumba, rafiki yako anakuacha kwa sababu ya matatizo fulani. Unakataliwa. Na wakati mtu anakataliwa, anajiona, ni kusema anaanza kujiona kama yeye ni mbaya kabisa. Na kunakuwa watu ambao wanakukataa na wanasindikiza maneno. Alikuwa ni mchumba wako, anakukataa, kisha anakuambia kwanza wewe hautaolewaka. Unajisikia mbaya sana. Hisia zako zinaharibika kwa sababu ya kukataliwa. Lakini pia kusalitiwa ndiko kunako haribu hisia za watu, na afya zao za kihisia zinaharibika. Afya ya kihisia na afya ya kiakili unaweza ona sasa vile tumevitenganisha kumasije. Jana tumejifunza hii na leo tunajifunza hii, lakini vyote vinaenda mumeme volet. Wakati unaanza kupata matatizo kunivou ya emotion, ile emotion inaanza kuvuruga pia akili yako, unapata matatizo ya kiakili. Sasa ufanye nini wakati unapokataliwa? Utafanya nini wakati unapokataliwa? Watu wengi wanakukataa sio kwa sababu wewe ni mubaya. Tusikie hapa vizuri. Watu wengi wanakukataa sio kwa sababu wewe ni mubaya. Tuko pamoja? Ni kusema uache kukamata en consideration maneno mabaya ambayo watu wanasema juu yako. Hata kama watu wanakukataa, wewe jiambie kuwa mimi ni mzuri. Watu wanakukataa, wanasema hauwezi kufanya kitu fulani, sema ya kuwa mimi ninaweza kufanya. Watu wanapokukataa kwa sababu umeshindwa, jiambie ya kuwa hata kama nimeshindwa leo, kesho nitaweza. Au jiambie hata hawa ambao wananikataa
nao kule mbele walishindwaka, lakini leo wanaanza kuweza. Lakini watu wanaposema umeshindwa na unaanza kujiona ya kwamba mimi kabisa siwezi, nimeshindwa na siwezi, ni pale ambapo unaharibu zaidi afya yako ya kihisia. Ni kusema dawa ambayo inakusaidia ni kuacha kukamata en consideration vitu ambavyo vinatuma wanakukataa, kwa sababu de toutes les façons chez wote hatuwezi kuwa sawa. Watu wanakukataa ya kuwa hauna uwezo wa kufanya biashara, lakini pengine unakuwa na uwezo wa kufanya kazi za mikono. Waambie ya kuwa nimeshindwa huku, lakini na mie huku niko na uwezo fulani. Lakini wakikwambia kwa sababu umeshindwa hiki kitu na pale hautawezaka ingine kitu mumaisha, ile ni uongo mtupu. Usikubali uongo ambao watu wanasema kwa ajili ya hatima yako. Ufanye nini wakati unaposalitiwa? Ufanye nini wakati unaposalitiwa? Kawaida mtu anaposalitiwa anakuwa na uchungu na anamchukia mtu ambaye alimsaliti, si ni vile? Na unasema huyu mtu kabisa sipendi kumuona, binyana nifanyizia binanilumiza sana. Ufanye nini unaposalitiwa? Uwasamehe wale ambao wamekusaliti. Haleluya! Msamaha kwa wale ambao wamekusaliti unakusaidia kujilibere, na hisia zako ama afya yako ya kihisia haitaharibika tena. Osilonta unaendelea kushikilia mtu ambaye alikusaliti mroho yako, hautapona. Utaendelea kupata shida za kihisia. Osilonta unaweka vitu ambavyo walikufanyizia moyoni. Unakuwa na wengine, mtu anamsaliti, anaenda anakamata foto yake anaitia mushamba, anasema huyu mtu kabisa na anakamata kisu anaanza choma ile foto. Sasa vile tuko naiona pale, tunaichoma kisu, ile kisu inamfanya nini? Sahau na usamehe. Unaposahau na kusamehe, unajipatia amani katika afya yako ya hisia. Watu wa Mungu wanaweza kupatwa na matatizo ya kihisia ama trouble emotionnel. Mtu wa Mungu zao vile Elia alikuwa na matrouble emotionnel. Ilifikia wakati aliambia Mungu, uniue basi. Na hata Yesu Kristo alilia wakati rafiki yake Lazaro alikufa. Yesu Kristo alilia, hisia zake, alijihisi vibaya. Hata kama wewe ni Mkristo, unaweza kukutanana na vitu ambavyo vitakuharibisha imere yako na vinaharibu hisia zako. Afya yako ya kihisia inaharibiwa, lakini usikubali iendelee kukuharibu. Katika Biblia mahali fulani wanasema ya kuwa mnaweza kukasirika ndio, lakini jua lisizame na hamuyatoa zile hasira, si ni vile? Ni kusema Biblia inakubali ile probabilite ya kukasirika. Vile vile somo hili linakubali ya kuwa Mkristo anaweza kupatwa na vitu ambavyo vitamharibu kihisia, lakini usijiache uendelee kunungunika wala uendelee kusikia afya yako ya kihisia imeharibika. Kama ni kusalitiwa, jifunze namna ya kuachilia ule mtu, umsamehe, umsahau, na afya yako ya kihisia itakuwa vizuri. Kama ni kukataliwa, jiambie moyoni ya kuwa wanachosema juu yangu ni uongo. Wanakwambia wewe ni mbaya, wewe jiambie ya kuwa mimi ni mzuri. Haleluya! Usiitike kukataliwa, inaharibu afya yako ya kihisia. Mungu awabariki katika jina la Yesu. Amina. MAM Média, la voix qui informe le monde.